торпоқ шығып кетті. Барып телефон алып кетсең, торпоқ шығып кетті. Оны шығарбашым келе. Жануар. Моқ. Ой, тоқта. Тоқта. Чеп. Май. Контент идея башқаша башталмақ, башқа болчу, бірақ тілек аша азден башқаша башталып қалды мына. Негізі атайын сценарий бар болчу бүгінгі видеоға. Бірақ орта жолдан қоқыстықтан тартылған видео мені ойлайм активке кетет депче. Тарғылдың баласы тарға. Еш жауайын өзі, идея баш өзгөріп кетті. Еш жауап тұрайын. Анан қайрам ол жерден улайыз, бисмилля деп тұрып. Тұр, ем, сен да шықпай тұр. Шықпай. Ем башқаша башталат ем. Бұл ем кечеңді мен штаттым ап келейін. Штаттымды алдым. Кет қайра штаттым. Торпақ уже ем баштады. Şunu üzbey koyamın. Nolarım dolu egen даже. Штатты жатқызабыз. До конца. Az onu улаққа кішіне сүз сау алыш керек. Құдды жерден штатқа тағышым керек. Кеттім. Полный кадр алабыз. Полный кадр. Кете берет наш бойынша. Негізі жашоуда бар тек болады ғанар анан. Мұндай демеңіздер, башқа келген көрөз. Bir уақыт деп біреуін сағат бердіп қарап отырғаш керек. Bir уақыт сұсам қалған полныйда торпоққа берем. Егер де сізге ушул видео жаққан болса, сөз түретінде классты басқан ұмытпаңыздар. Сіздерден қанша класс болған сайын менде да ошончалык мотивация болот. Көрчү жат көкен айыл жашоосун. Айыл жашоосун. Алыста жүрүп сагынгандар көп экен деп болушунча реальный. Мына жасалмалуулугу жок. Жашоо кандай кетип атса, кудду ошондой тартып бериң аракет кылам. Так, сейчас салат. Уж. Өзім теп камераны қарауыш керек. Камераны қарағанда уже вид бұзылып кетті. Камераны қарауыш керек. Құйып атып демалбай қоясың. Қатырақ демалсаң осы сөйтіп осынан аяқ-аяққа шығып кеткендей болып жүр. Hazır. Mana göstereyim. Kichine açıp kaldı. Sel görak. Biraz sel görak. Saçlı. Manyak norak biber koyun.
Soska tıtılıp ettir. Canım soska alışık ekan. Çek bana. Endi. Eме. Аш болсын. Мындан кийинки өткөн контенттерде ham күчө чыккан булчу. Иншалла буйруса. Мындан кийинки YouTube'дагы полный видеолордо, видео материалдарда ойлойм жакшы бир ролдорду ойноп берет депчи мына ушул влог. Өзүнүн кылыктары менен, өзүнүн өнөрлөрү менен буйрсачы. Бүт видеолордун көркүн ачат деген ойдомун. Азырынча жаш мүздөр эмчип кетет дегендейчи. Но күчүктөр менен чогуу биргеликте. Камеранын артында жүрөс жалатып болду. Жөн эй. Жөн. Куда деп аш болсун бүттү. Са полный жаңылаш керек экен соска шишеден берчи. Пустой эмизе беришке кичине жел толуп калат. Кой, мына тура жатат. Шишесин кошуп жаңылаш керек экен. Нака кирип берем сен. Кир нары. Ты свободен. Давай. Ты свободен, давай. Уйди. Уйди dey. Чабан орысша сөйлеп атады. Кеттік. Дальше кейінгі видеолар. Болған орысшаны шаштым ұқсайды байлап басып. Ошо. Мына кырды көрүп атасыздар, мына жакынайтып көрсөң. Бираз үстүлөрүн туман баса баштады. Мына үйдүн арасында да бир кыр бар эле, аны туман каптап калды азыр. Менин бара турган жагым ошол жак. Бираздан иншалла буйруса ошол тумандарды аралайбыз. Алыста жүрүп, айылда жашоону сагынып, мисалы, талага чыкканда туманда калып кеткен күндөрдү эстесеңиздер, до конца сагынган болсоңуздар, видеону көрүңүздөр. Дал ошол жактарды бираздан аралайбыз. Өз кошумча материал кээде кошулуп кетет да. Кокусунан кошулганын айттым го башында, өтө зор чыгат депчи. Бүгүн атканан ичин кичине тартайын дедим эле өзүчө. Видео кылыпчы. Видео кылып тартайын деп, мисалга тазалап аткандан бети чөп болчу. Ошол чөптөрүн алып, тырмап, мына өзүнчө чөп аралаш. Буну алабыз. Ушуну атайын калтырып койдум шекөнүч. Муну менен мына экөөнү калтырып койдум. Арабандагы эм төгөйүнүп атам атайын. Видео үчүн калтырдым. Контент тарткандын бир жакшы жагы бар да. Рожага мани өрөңүздөр, жанатан бери бошча бекиндим эле. Сакалды алган убакыт жок. Убакыт бар болгон арамзатчылыгым кармап атат да чыгычы. Ошого сакалга мани, рожага мани өрөңүздөр болгон сиздер. Болушунча натуралдуу жашоonu чагылдырып берүүгө аракет кылайын. Контент тарткан деп аттым, пайдасы өтө чоң да. Бүтпөгөн ишиңиздер бүтөт да. Видео аркылуучу. Тазаланбаган жериңиздер тазаланат. Кой ушу контент кылайынчы, видео кылайынчы, ошол жерде тазалайынчы депчи. Ошонун арты менен тазаланат да. Мына ошолардын бири мына ушул жер азыр. Кол тийбейт. Мына бүгүн атайын видео аркылуу бир тазалайын иштедим. Заттан мына бүттү. Мындан кийинкилер Кудай кааласа уже мыналарга кете берет, эч койлор аралашып жата берет, нердечи. Жанакы көң болуп кетет. Бизде көң деп коет. Ар жерде балким аталыштар башкача болушу мүмкүн бизде. Көңдөр мындан бияка бир ай ичинде жанакы эчки койлордун заңдары менен уже аралашып, уже даяр болуп баштайт. Мына чекеден уже башталган экен, азыр бетиндеги чөбүн алдым эле. Апрелдердеби балким ошол контенттерди илешип калса керек жанакы. Көң канектемей, алчыкмай, тазаламай дегендейчи. Ой. Жүрө телефон жыгытып берип. Азыр телефон жыгылган болсо менден көрбөңүзчү, жанагы улак менен торпоктон көрүңүздөр.
Oş. Oş. Kaçana. Oş. Sağa tuz da bile toşuyum. Tuzdu қайыр қойып қойдым еле. Тұз қойып қойдым еле. Тұз. Тут біраз тұз ақ береді. Ақын, ешқылай қашып жүрген достарыңыздар бар ғой. Осыларға жөнетіп қойыңыздар. Просто маған айтып қойсаңыздар, әкеліп ешті қылдырайын. Сүйлеурейсің ақын. Шаң олады да. Шаң озбай жүру ешке. Бүйрек деген жер бар, білесіздер? Көң шапқан малда, қырқы шапқан малда, жіті бар ғой. Көбі біледі. Айылда чында өскен болса біледі. Ең ақырсын салық бойынша. Ақырсын салық бой. Өсімен қайра шашылып кетті. Қайра шашылып кетті болса. Қайра шашылып кетті. Жанар пуштыны пышытыш керек та. Ылай жамгырда таштарды, ылайларды аралатып бастырып чиралат да. Чужиян бар айда. Жөнле завалдап туруш керек та, завалдап. Белим бош екен. Бошап калды жана минип аткан тарттым эле ошо боюнча. Кайда кеттиң? Asıl geçim çok. Hayda çok. Ya cihan var hayda. Çok. Yürüyüşün gerek, takşalışın gerek sence. Hayda cihan var hayda. Çok. Eşkilerge tutat kırda. Ben kırga çıkacağımda. Çok. Şu eşkiler şuna salıp gidiyorlardı. Жылдый жақтан чигулет ам. Жоғары көздеп. Ошонча жерден оралып чыктым, бери көздеп жоғары. Ошол жерден бир нары бери издеттирип коеюн таштарды.
панорамаға чыгып айтам, панорама. Бұл жақта панорама деп қойды да мына. Өзінше бір панорама ғой. Бейді. Азыр өте санын панораманы көргөзөйүн үстүнө. Өте санын панораманы. Мына ташты көрдүңүздөрбү мына? Мына ташты мына. Ушул жерден Кудай өз сактаганда мени жаштыгымдачы. Бир агынан чыгып, мына жерден чыктым, мына көргөзүп коеюнчу. Мына жерден чыгып, жаш элем ойноп, ушундай кырак барып ошол жерден түшүп кеткем да, наракка чылдый. Тилек каршы деген жер бар, ушул жерде түбүндө ошол жерде үңкүр бар. Үңкүрдүн оозунда менин эң чоң акам бар. Ошол койлорду эмне ажайып булдый. Ошол жерде карап турган экен да. Ошол жерден кулап түшүп кеткен да, ошол жерден кармап калган да. Просто чабанын бир тарыхын айтып койдум ушул жерденчи. Ошол жерге келген сайын ошону эстеп коем. Мына панорама деп коет, муну панорама. Дагы бир сыйра панорама болот азырчы. О, булуттарга жетейин деп эле алам бийиктиктечи мына азыр. Булуттарга жетейин деп эле турам. Мына. Өзүнчө бир панорама го бияк. Күн ачык болгондо андан да сонун болмок. Күнү өзүнчө бир панорама го. Кырдын эң башынан чыктым. Бирок могул жака жогорулаган сайын нары көзөп бийиктеп кете берет дагычы. Бул жагы да өзүнчө бир панорама го. Görüşkönçö деген sözüm kayra уккум келди.